Tadi Inang bilang ini kesalahan terbesar. Cendol, cendol. Kamu kan Oma, 9 bulan. ya bitteschön, schau mal. Gemas. Gemes. Tuh, sekarang Bumil jualan rujak. Jadi Bumil jualan rujak, ini juga tradisi Jawa. Yang beli bakalan nebak gender si baby. Kalau gimana Buli? Kalau Asin itu biasanya itu laki-laki. asin laki-laki, Kalau manis perempuan. manis gitu. perempuan. Oke. Tapi kan rasa orang itu kan beda-beda. Beda-beda ya. Gitu loh. Jadi seru gitu loh. Seru ya. Tuh, kita lilit ulosnya begini. Kayak kayak jualan. Tuh, ini mah pakai ulos ya. Jadi ada batiknya, ada ulosnya dan adat Jawanya. Dah, Mama duduk. Jualan. Jualan rujak. Habis ini jualan cendol. Iya sayang. Ya. Ini untuk uangnya ya, Bu. Uangnya taruh sini selama uangku balik. Kalau nggak ada yang lihat, aku ambil lagi nanti. Aku bilang kita kasih uang, uangnya balik lagi nanti. Harus dibalikin. Jualan. Jual rujak. Kamu kaki nggak bengkak? Aku nggak pernah bengkak hamil. Aku Marvin yang bengkak. Masa sih? Kecuali perutnya yang bengkak ya. Nggak pernah kayak basah apa lagi Rungga? Nggak ada. Aku Marvin. Aku nggak pernah empat. Iya katanya summer bengkak. Udah cukup Ini- itunya. Pengusaha rujak. Pengusaha rujak. Tapi lumayan loh. Kita bayar 2 euro tuh. Sudah dapat berapa macam makanan itu. Iya. Matematikmu ya memang. Rujaknya nggak ketok. Oh iya aku pegang aja lah. Iya. Itunya taruh di atas kepala, macam ibu. Bukan lah, ini. Macam di apa di balik papan yang di Ya. apa? Iya pakai tampi biasanya. Tampi. Masa ini ya astaga beratnya cek. Keberatan itu atau? Ulekan taruh di Wie willst du kepala. das? Das ist doch so viel Schüssel. Kipoi. Ayo, baris, mit Abstand. Baris. 2 Meter Abstand. Baris. Gitu ya. Ayo. Ya. Rujak pertama. Rujak pertama. So, wer zuerst? Der Mann zuerst? Bulik, beli. Uangnya. Was? Euro. Beli amat. 100 euro. Grün. Ja. Tante. Oma. Gue segabel, gue pernah gabel sama Om. Ja, bin ich. Tuh. Oke. Tunggu. Nanti Tunggu. semua nanti nge-review. Iya, Next, semua. Tati. Hast du schon Geld, Oma? Hast du schon Geld? Ya. Ja, nicht total. Euro, Euro. 100 euro mindestens. Udah toy Roma. Mal lieber 500. Jetzt ist schon gut. Geh, geh. Percaya dia. Nein. Sie sitzt ganz fest. Ja, da gibt's dann die Kinder, egal. Ja, Das ist Symbol. Ja, das kriegen die geh Kinder. nur Symbol. Taschengeld für die Kinder. Oma hat eh kein Geld, also ist wurscht, das letzte ist auch weg. Wohin? Ja, dann ist es nicht. So. Sie verkauft jetzt diese. Sie verkauft Genau. jetzt. Nur Symbol. Aku bayar 7 ya karena sebenarnya itu kan 7 bulan. Ostern, Jadi Jadi 20 harus und 7. Oh alah. Oke. Makasih. So, Kamu kan 9 Oma. bulan. Ja, bitteschön. Schau mal. Oma, meine letzte Kohle. 8 euro. So, schön, Next. oder? Belum. Belum dikamerain. Oh, belum dikamerain. Curug. Oke.
Cangkem, Mbok. Pak Yos. Ja, tidak bisa. Oh, Pak Yus, uangnya, Istri saya uangnya diambil uang istri. ambil. Tadi Iya. yang 7 euro sekalian buat Pak Oh, Pak Yos. Pak Yos, ya. Pak Yos. Halo Bu. Halo, Pak. Ya. Selamat siang, beli rujak. Iya, saya mau. Mau rujaknya Rujak. satu. Enak sekali. Ada mangga, Ada terus nektarin. Lagi. Lagi-lagi banyak cabenya. Ya, cilinya sangat cabai. banyak cabai. Terus cabai rawit juga. Cabai rawit. Ya, Nggak di sana. ada. Tuh, Ya. cabai rawit. Ya, Udah habis. Ya. Habis, Pak. habis. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama, silakan. Take a Mari picture. kita review ini. Kita review. Review. Suus order? Choose order Sweet or salty. salty? Wow. Asin. Salty. Asin. Asin. Scharf. Pedas. Salty ada. Bedis. Scharf. Salty oder sus. Salzig. Ja. Scharf, salzig. Anak lagi-lagi. Kenapa? Laki-laki. Ya, lagi-lagi. Anaknya laki-laki. Bukan lagi-lagi laki. Pak Yos. Scharf. Pedas. Lagi-lagi. Scharf, salzig. Was kommt auf die Frucht drauf an? Asin. Na, gar nicht. Das ist scharf. Scharf und Alles das scharf. was süßlich kommt, aber zum Beispiel das zweimal Aber salzig. der erste one. Die erste, wie wieder salzig. Jadi kalau menurut saya ya ini asin ya, pedas juga asin. Jadi aku nebak anaknya laki-laki. Ist das Laki-laki. Iya. Ja. Ja. Es wird ein scharfer Pup. Safa, Bu. Ini yang pecinta pedas nggak pedas buat dia. Scharfer Junge. Nggak pedas sih, tapi kan lebih kerasa asinnya Dann haben wir daripada schon einen Namen, dann manisnya. heißt er Pepperoni. Aku malah nggak berasa. Iya nggak ada rasa manisnya kan? Ya. Pepperoni. Masa pakai buahnya juga nggak? Lihat juga. Ya buahnya, tapi kan di Popcorn-nya. sosanya kan Ya. Oh alah. Ya. Mancung ya. Feuer. Sininya nggak ada loh. Iya, makanya ini mancung di sini. Terus ini rujaknya asin. Rujaknya asin. Aduh, si baby. Jadinya apa? Baby boy. Baby boy. Von Geschmack is baby boy. Baby boy. Oke. Baby boy. Next Bumil jualan cendol. Jangan cendol lagi. Gak usah lah ya. Rujaknya udah dijual, udah dapat duit, jadi cendolnya dibagi-bagi gratis lah. Ya. Dua. Satu aja jualannya. Cari untung dia itu. Cari untung. Cendol. Oh. Pakai kelapa muda. We waren in Indonesië. En dan was sekol. Cendol. Cendol, Bu. Yum, yum. Oh, ini digratisin kan? Ini digratisin, tadi rujaknya udah dijual. Oh ya. iya. Jadi cendolnya gratis lah ya. Bouquet heute gekriegt. Foto. Tunggu. Cepat Bu, cepat. Foto. Heboh. Oh, Heboh. dat is zo schwer. Wah tuh banyak tuh isi Oh meja. Allah. Lihat. En ada gelas juga. Ada. Yummy. Ja, belum. Ada. Jangan begitu. Wat is dat? Itunya Asuh, stachel. stachel. Tunggu dulu. Ada tangan mana itunya? Gua hama. Du soll eigentlich Ya duduk. Nog niet. This is hier gerade, this is for die Bienen. Ja, dat is goed. Kena lebah. Wo ist denn das? Da ist er. Hey, dat is Gut. Immer Zwiebeln aufgedrückt. Ah, Was ist denn, Mama? wah das brand. Ja. Das Gift sagt. Cendol. Aus Indonesien. Ik heb zoveel wie mogelijk nangka rein. Dia suka nangka.
Oh, am Boden liegt es jetzt, Nanka. Wo liegt man da? Belum, belum. Senasib sama kocik. Kom nih ya, Sen. Geht nicht. Unten. Ja, geht nicht. So. Genau. Gitu Dreieck. Siapa yang bilang? Niki. Niki yang Pol. Dreieck. Manis, enak. Kurang apa? Manis banget. Manis banget. Menurut aku, tapi Beda kan gula. aku bukan ini. Aku bukan ukuran. Aku karena nggak suka begitu manis. Und lecker? Passt schon? Bitte? Bitte. Belum juga? Oke. Pas lah. Oh, khas. Jadi belum diaduk. Ya, ada. Irgendwie von der Siedlung. Also Leute aus dem Ort. Ja. Ich bin noch nicht dabei, ich Ah. habe keine Ahnung. Ich sehe es nur. Aber this ist eine neue Siedlung, oder? Dieses Haus Ja, genau. ist neu gebaut. Wie viel habt das ist ein neue Häuser hier? Nah, Ze is nog even erin? Aku sih selalu fokus sih. Danke fürs Thema, gell? Yeay, viel Spaß. Viel Spaß, ja. Das tun wir auch. Kann ich? Tschüss, Niki. Oké, doei doei. Liebe Grüße. Kannst du wieder eine quasi kennen hier? Ja. Viel Spaß dann. Danke. Niki, tschüss. Like Danke. Oh, dat kent ze. Maar laat die. Mal like, ja. Straks goed. Ja, Gas ist höchstens Bescheid. Alle Waven, wenn Sie gerade so gut spielen, Kayak kira-kira itu kita memang itu sampai di situ lagi kira-kira kita cuma ada skip. Nah, habis itu sampai di sudah di desain baru skip. Sekarang kita ada yang main kan ya. Sekarang kita boleh lihat ausgesammelt aus Spanien. und man sieht auch, dass der Frank irgendwas weggefahren ist, die Minuten haben. Die brauchen nicht die Instagram-Star zu sein mit einem Tattoo. Alles wirklich Wahnsinn. Wir haben immer zu den Blumenstellen. Oma, mau? Trinken. Ja, sicher. Danke. Immer bin ich dabei. Überhaupt so dieses grüne, Grün. interessante Cendol heißt es. Cendol. Cendol, cendol. Pak Yos jualan cendol. Pak Yos, ya. Jammer zijn De Nanka, dat is deine Liebling, oder? Soll ich noch suchen, ob es noch gibt? Von Menta. Du möchtest noch, oder? Oh, das ist super. Nimm den Löffel, das ist Löffel. Was habe ich gestern gesehen? Das sieht schon gelb aus, oder? Durian hat ich gestern gesehen. Dorian. So viel Durian. Tahu nggak kemarin? Butet. Pas musim manggis gitu loh. Aduh, enaknya manggis. Cuman aku lama di Amsterdam. Tak keburu rusak ya. Rusak kalau aku bawa pulang. Iya ya. Wir können nicht durchgehen, also Braune Reis mit Kokos. Das ist brauner Reis. Also dieser rote Reis, oder? Oh, nein, rote Reis, Frau. Ja, rote Reis. Das ist wie Rotzuckermilch. Das ist so brauner Palmsuppe. ich mag dann ja voll den Ball. Ja, ich liebe ihn. Ah, dafür bin ich gut. Martin ist 13, die andere Klasse. Eva ist es einfach. So kleine Klasse. Wacht mal in de Na, Du sollst unbedingt hingehen. ja, ich muss ihn einmal, aber mein Mann muss nicht gehen. Einmal. Ah ja, das weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich auch von Reis. Ja, da. Ist aber glaube Leberreis. Ja, Kleber. Und oben, das ist Ja, bekannt. aber bei mir auch. ja, der ist Immer so viel Kraft, ja. Ja, kokosraspel met een individuele Wurst. Das ist lecker. Die Kokosraspel sind lecker. Nee,
Geht schon los. Ini dapat buat baby Winnie Pooh. Susahnya dicari. Nggak tahu cewek apa cowok kan. Iya enggak? Tunggu Tunggu lihat ini loh. Wow, jadi netral ya, Ce. Makasih. Gemes. Tapi aku mau suwe, tapi nggak ketemu suwe. Tunggu dulu Kocik, Mama lihat ini. Kocik. Kemas. Ya ampun, ini koala nah. Lucunya. Kita lihat. Süße. Safari. Ini juga lucu banget. Makasih. Buat baby. Born in 2021. Ja. Makasih Ii. Mami Han. Mamihan. Entschuldigung. Ini seharian, aduh, ya sini. Tadi ini dia. Ini bagus Baliknya dia. Kuscheln. Kemas. gemes. Kalau di sini berapa lama, Mbak? Maksudnya di Austria berapa lama? Di Suka-suka ya. Pussy, Mama cium. Suka-suka. Inong cium. Suka-suka aja. Suka-suka. Tadinya aku kan nanti tanggal 9 Juli kan aku ulang tahun. Tadinya aku kepengen di sana tapi nggak jadi. Aku bilang Benar, Mbak. Tahu kan ketan serundeng? Sarap din hard sis di sini. Iya. Kinhard snack. Iya. Alt. Wah, Aldi. kemudian dari mana? Masa beli? Beli di mana? Ini bikin dong. Pakai telepon, Mbak. Aku yang bikin. Ich habe das selber gemacht. Oh. Ya alles. Enak. Tuh. Terus yang di Balikpapan immer bisa. Dia ada morgen kan? Iya, in der Früh so Bagel, ein Mann verkauft. Dari Balikpapan juga. Iya, Ya, tinggal di Balikpapan. sempat. Tetot, um 6 Uhr in der Früh schon. Ja, immer das. Donut, das alles Ich habe mögliche. nur das gekauft. Ja, mein Papa auch. Ini Ya. ini Feller ini. Kan? Vela ini. Jangan. Was habe ich gerade gesagt? Ich wollte nicht essen. Was ist das? Alles habe ich gegessen bis auf das. Ini dosa. Ini dosa banget ini. Tadi Inang bilang ini kesalahan terbesar kalau nyobain ini karena enak banget. Marley. Bukan mana sih Marley? Bukan punya aku. Sini dulu. Hey. Udah gitu aku nggak bisa pulang lagi. Mau gratis salon. Blumenspray. Oh, ada. Salon. Hanya ada di rumah si Ibu Inong. Ya. Acara sampai. Sudah kelar. Spitzanya aja ya. Wow. Siapa lagi yang mau? Ada yang mau? Dipotongin Oma. Makasih ya Buli. Ya. Oke, ya. Tiga kali ya. Kalau di Belanda 3 kali. Ya. Terima kasih. Ja, terima kasih. Sama-sama. Nanti kita pasti ketemu lagi. Was soll ich sagen? Terima kasih juga. Terima kasih juga. Tschüss. Dadah. Tschüss. Nou, jetzt dat is. Dat was er. Wih, udah malam. Untung tadi ada Inang. Inang banyak beres-beres dapur dan sekarang porak-poranda lagi. Penuh, ini udah pada mau pulang. Hah? Bengkak ya? Mana sih? Yang tadi Loh, yang tadi kena enggak? Coba.
Yang ini enggak. Oh, coba mama lihat. Nanti mama kasih lavendel, oke? Ya. Wow. Das Aua. Udah, sampai ketemu lagi. Kedengaran ya si Kocik teriak-teriak kedinginan tuh kayak disiram bapaknya. Dan ini dia hasil jualan rujaknya mama. Lumayan banget tuh kali ini. Aduh, ada-ada aja. Ini ada 15 euro. Terus ada 11. Terus 17. 19, 20. Sudah 20 euro. Ini udah 340.000 nih. Terus 2 euro. Yang 26 euro. 75 sen. 26 euro 91 sen nih. Lumayan jualan rujaknya mama. Ini bisa beli diapers buatnya si baby. Bisa beli pampersnya baby nih. Ada-ada aja ya. Sangat unik adat istiadatnya kita nih. Buat kenang-kenangan lucu banget.